Najprej prosil gospoda imama, da prejme priložnostno darilo ob tej priliki. Gospodu imamu seveda, jaz verjamem, da je že prebral, ma jo bo prebral še zdaj do konca, Postojna monografija, Postojna upravno in gospodarsko središče. Gospod imam ne stanuje samo v Rakitniku, obiskuje polno krajev, zato sem mu dal še posebno darilo zraven in to je ključ z grbom občine mesta Postojne, pridobljenega 1909, ki je najlepši grb v Sloveniji, da bo varno prišel do vas, da boste opravili molitve in da se varno vrne domov v svoje družine. Ja bih pozvala imama džemata Postojno, Efendiju Fahrudina Smajića, da prvo primi jedan lijep poklon od našeg mladog umjetnika Hasana Keramića, a onda da nam se obrati s par prigodovođa. Evo, ja ću se odmah zahvaliti na ovim lijepim poklonima. Kuruzu ćemo podijeliti večeras ovdje ko stigne šta pojest, a ovaj poklon ću ponijeti kući. Hvala lijepa našim gostima, a naravno i našem županu općine Postojna. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Evo, ja znam da uvijek kod nas bude gužva. Hvala dragom Allahu, nije bila dugo ovakva gužva, zato mi je drago što ste večeras ovdje svi prisutni i ja ću se naravno prvo zahvaliti našim gostima koji su prešli toliki put da budu večeras ovdje sa nama i da pokažu ono što znaju i da se naravno lijepo ovdje prezentiraju. Dalje ću pozdraviti našega župana općine Postojna, gospodina Jerneja Verevića, i zahvaliti mu se evo što svih ovih 12 godina je svih ovih 12 godina vjerno pratio rad naše islamske zajednice, imao naravno posluha za sve ono što smo mi kao islamska zajednica na ovom području, nećemo reći htjeli, nego jednostavno naše je uvijek bilo da imamo lijepu saradnju sa općinom i hvala dragom Allahu mi smo dostigli taj stepen. Još mu se jednom zahvaljujem njemu, naravno njegovim saradnicima i svim ljudima koji to omogućavaju. Hvala još jednom. I sad ja bih volio, ja sam pripremio nešto da ne bi zaboravio, pa ću pokušati opet improvizirati. Ove godine je 20 godina džemata Postojna. Molio bih za tišinu da se sjetimo sa Fatihom svih onih koji su preselili na onaj svijet, a bili su od osnivača ove zajednice, ili su aktivno radili, ili su nekad čak, što se kaže, pasivno pomagali. Sjetimo ih se sa jednom proučenom Fatihom. Ridan lillahi l-Fatiha. Molim Allaha da im podari džennet, a naravno svima nama sabura. Naravno sad zapljeskajte sebi za 20 godina džemata. 20 godina džemata nije mala stvar. U petak na džumi imao sam jedan, može se to tako reći, inspirirajući govor. Sad koliko su me ljudi shvatili, ne znam. Međutim, sve ono što smo stekli ovdje u našem džematu Postojna, draga braćo, drage sestre, dragi prijatelji, omladino, djeco, sve je to stečeno
poštenim radom, poštenim trudom i poštenim znojom svakoga ponaosob vas. I zbog toga nikada nemojte dozvoliti reći nekome da smo nečiji robovi ili da nam je neko nešto dao. Sve smo to sami svojim rukama napravili. Meni je posebno drago što sam dočekao 20. obljetnicu. Volio bi dočekati i penziju ovdje. Allah zna najbolje šta će biti. Evo, ja ću ako Bog da nastaviti sa još jednom zahvalom svim onima koji su došli danas iz drugih džemata. Hvala im lijepa. Meni je sad jasno da ćemo mi morati ovaj prostor mijenjati. Jer vidim da više nije zadostan za naše potrebe i ako Bog da sljedeće sjelo ćemo održati negdje gdje može više nastati i gdje će biti malo komodnije. Što se tiče drugih nekih stvari, ako Bog da, vi znate da je ove godine počela izgradnja džamije. To nemojte zaboraviti dobro. 45 godina se čekalo na početak džamije. Ove godine smo počeli i ja vas molim, sve i jednoga, ko se još nije do sada uključio u projekat izgradnje džamije, neka se uključi. Naš narod je često govorio, toga se i ja sjećam, bez obzira što sam mlad, barem mislim da sam mlad, jel? Kada su govorili, kada bude počela se graditi, ja ću tek onda dati. Sad se počela graditi, sad ako Bog da je faza, druga faza izgradnje, kada se bira onaj koji će, ako Bog da, graditi džamiju. I gledajte, draga braćo i sestre, to je trajna sadaka. Uključite se u taj projekat, pa makar sa prilogom od 1 eura, jer ćete sigurno taj euro vidjeti na onome svijetu. Zbog toga smo i danas pripremili položnice za Islamski kulturni centar na izlazu iz ove dvorane. Moći ćete dolje uzeti kod naših redara. Tko god želi može, znači, nakazati preko te položnice donaciju za Islamski kulturni centar u Ljubljani. Ako Bog da, ubrzo ćemo imati još jedno sjelo. Planirano je 29.11. Međutim, nismo još tačno sigurni hoće li biti krajem 11. ili početkom 12. mjeseca. Oni koji su članovi islamske zajednice, oni će poštom dobiti obavijesti. Zato vas molim, tko se još nije učlanio u islamsku zajednicu, učlanite se i budite dio ove naše zajednice. Jer samo zajednički možemo raditi projekte s kojima se možemo diviti, kao što je jedan od projekata i ovaj večeras. I ako nema članova, onda nema ni zajednice. Vi znate da se u islamu gradi cigla po cigla, tako isto i član po član i čini se zajednica. Postanite članovi tko još nije i naravno vidim ovu djecu lijepu ovdje, upišite ih u mekteb. Nemojte slučajno da neko ne upiše dijete u mekteb zbog toga što nije član islamske zajednice. Dužnost je svakoga roditelja da vodi svoje dijete u mekteb i zbog toga će odgovarati. Nedeljom i subotom i nedeljom je mekteb, bujnu, znači kogod želi može svoje dijete upisati i ako Bog da pohađati vjersku pouku. Evo, ja ću se još jednom zahvaliti, neću više dužiti, vidim da je polako spremno sve sad za igranje, eto i da se i vi malo rasteretite. Ja se još jednom izvinjavam zbog toga što nismo očekivali toliko veliki broj vas večeras, ali evo, lijepo mi vas je vidjeti. Bajram je prošao, naš predsjednik je već vama čestitao Bajram, pošto je on čestitao, moram i ja čestitati, premda je prošao Bajram Šerif Mubarek Olsum. Dragi prijatelji, draga braćo i drage sestre, sve što želim sebi, želim i vama i vašim familijama. Budite dobri, da vas Allah dželešanuhu čuva i molim uzvišenog da nam podari svako dobro i na ovom, ako Bog da, i na onom svijetu. Hvala vam.